Evanđelje po Ivanu, 13. poglavlje. U oči blagdana Pase, znajući da je došao njegov čas da prijeđe iz ovoga svijeta k Ocu, te izljubivši svoje koji su u svijetu, Isus im iskazava ljubav do kraja. I za večerom, đavao već bijaše stavio u srce Judi, sinu Šimuna Iskariotskoga, da ga izda, znajući da mu je Otac sve predao u ruke i da je od Boga izašao i da tek Bogu ide. Ustane od večere, odloži svoj ogrtač, uze uzbrus, te se njime opaše. Zatim ulije vode u praonik i stade učenicima prati noge, te ih otiradi ubrusom kojim bijaše opasan. Dođe tako do Šimuna Petra. On mu rekne: Gospode, ti da meni pereš noge? Odgovori mu Isus: Šta ja činim, ti sada ne shvaćaš, ali ćeš poslije razumjeti. Rekne mu Petar: Ne, nećeš mi prati nogu nikada. Odgovori mu Isus: Ako te ne operem, nećeš imati dijela sa mnom. Rekne mu Šimun Petar: Gospode, onda ne samo noge, nego i ruke i glavu. Odvrati mu Isus: Ko je okupan, ne treba drugo prati osim nogu. Ti sav je čist. I svi ste čisti, ali ne svi. Znao je naime koga ima izdati, te stoga reče: Niste svi čisti. Kada im dakle opra noge, uze svoj ogrtač, te opet sjede i reče im: Razumete li šta vam učinio? Vi me zovite učiteljem i gospodom, i pravo kažete, jer ja sam. Ako dakle ja, gospod i učitelj, vama opra noge, i vi ste dužni prati noge jedni drugima. Doista, dađu vam primjer da i vi činite kao što ja činim vama. Zaista kažem vam, nije sluga veći od svoga gospodara, niti je poslanik veći od onoga koji ga je poslao. Kad to znate, blaženi ste ako to i činite. Ne govorim o svima vama. Ja znam ko je izabra, ali neka se ispuni pismo. Koji lijep moje jede, petu svoju na me podiže. Kažem vam ovo sada, prije no što se dogodi, da kad se dogodi, vjerujete da ja jesam. Zaista kažem vam, ko primi onoga koga ja šaljem, mene prima. A ko primi mene, prima onoga koji me poslao. Rekavši to uzdrmanu duhu, Isus posvjedoči: Zaista kažem vam, jedan će me od vas izdati. Učenici pogledavahu jedan drugoga u neodolci o kome to govori. Za stolom je jedan od njegovih učenika, koga je Isus ljubio, bio tik uz Isusa. Njemu namigne Šimun Petar: Neka sazna ko bi bio taj o kome govori. Ovaj se nasloni Isusu na prsta i upita: Gospode, ko je taj? Isus odgovori: Onaj je kome budem pružio zalogaj, što ga umoči. I umočivši zalogaj, uzme ga i pruži Judu, sinu Šimuna Iskariotskoga. Potom, poslije zalogaja, uđe u ovoga Sotona. Isus mu onda reče: Šta činiš, učini brže. A nijedan od onih koji su bili za stolom nije razumio zašto mu to reče. Budući da je Juda imao kesu, neki su mislili da mu Isus kaže: Kupi što nam treba na blagdan, ili podaj šta siromašima. Ovaj dakle, uzevši zalogaj, odmah iziđe, a bijaše noć. Kada je Juda izašao, rekne Isus: Sad je proslavljen Sin čovječji, i Bog je proslavljen u njemu. Ako je Bog proslavljen u njemu, Bog će i njega proslaviti u sebi, i odmah će ga proslaviti. Dječice, još sam malo s vama, tražit ćete me, ali kao što reko Židovima,
sada kažem i vama, kamo ja idem, vi ne možete doći. Novu vam zapovjedajem, da ljubite jedne druge, kao što sam i ja vama iskazao ljubav, da vi ljubite jedne druge. Po tome će svi znati da ste moji učenici, ako imate ljubavi jedni za druge. Šimon Petar ga upita, Gospode, kamo ideš? Isus mu odgovori, kamo ja idem, sada me ne možeš slijediti, ali ćeš me poslije slijediti. Rekne mu Petar, Gospode, zašto te sada ne mogu slijediti? Život ću svoj za tebe položiti. Odgovori mu Isus, život ćeš svoj za mene položiti? Zaista, zaista kažem ti, pjetao neće ni zapjevati, dok me 3 puta ne zaniječeš.